dagmanday tanapungay amatang tama kay ayuno kada ikikitam kaslakla agtatapaw iti tangatang agar arap papak no siya ti magmagmata kurso na dagpayday tana isem abibig mo kasla naglaan ninen kada panagbalikas mo at arapa apek dumdum ket ti bibig ko ngem sen lailat marik nagtadi pagkabasulan nagpanan pudnot malpudna tahuray di pumudno naragsaka lakit ni maimutek-tekan na kurso na dag-amin alungay ken tignay mo amin asag kuday tanlugadin mo yari katay adunis asap sa pulen ngem sayang tadinak mekmage nusyakla kumat mapilim apag tatunan di ka agpangadwa sumbatan ka nga insikida tati putno nabayagkan ako sunada no amumla ko mangagpatpatayak kunay ken ka kurso na dagmanday tanapungay amatang tama kay ayuno kada ikikitam kaslakla agtatapaw iti tangatang agar arap papak no siya ti magmagmata kurso na dagpayday tana isem abibig mo kasla naglaan linen kada panagbalikas mo at arapa apek dumdum ket ti bibig ko ngem sen lailat marik nagtadi met umudno kurso na dag-amin alungay ken tignay mo amin asag kuday tanlugadin mo yari katay adunes asap sa pulen ngem sayang tadinak met mange nusyakla kumat mapilim apag tatunan di ka agpangadwa sumbatan ka nga insikida tati pudno nabayagkan ako sunada no amumla ko mangagpatpatayak kunay ken ka kurso na dagmanday tanapungay amatang tama kay ayuno kada ikikitam kaslakla agtatapaw iti tangatang agar arap papak no siya ti matmatmatang kurso na dagpayday tana isem abibig mo kasla naglaan linen kada panagbalikas mo at arapa apek dumdum ket ti bibig ko ngem sen lailat